Predsedniška tekma je v ful šponu, ljudje se med sabo kregajo, kdo bo predsednik, kakšen naj bo predsednik, država tera svoje, upravne enote imajo izobešeno in navodila, koga morajo voliti, groza in strah, ljudje božji, kam smo prišli, ljudje hočejo svojega kandidata, državni uradniki pa svojega, da ne bi šlo kaj narobe. Huda je ta tekma, hkrati nepoštena, nezakonita in nepravična. Zato, ker država obvladuje medije, pa globoka država seveda tudi, ljudje pa, ki smo navajeni seveda živeti in delati in biti bolj v svojem matičnem okolju, svojo družino, svojimi člani in se pribijati iz meseca v mesec z drobtinicami, ki nam jih dajejo, ker je sistem postal tako grob, da zase nima podna, ta vreča ne pozna dna, potem pa se kakšen predsednik, se je vseeno, ali uprave za zaposlene, ali pa predsednik države, ali pa vlade, spomni, da bi pa neki dal, takrat, ko ve, da bo neki rabo, takrat ponavadi neki dajo, je pa to grozen. Ko se mu pa rok izteče, rok trajanja, ko ta konzerva začne pač, ko ima datum določen, se pojavijo pa potem seveda novi izdelovalci teh konzervov in ponudbe je na trgu kakor čte. In zdaj moramo pametno izbrati. Ponovno vas pozivam, tisti, ki še niste, dajte poslati, ali pa pejte na upravno enoto in dajte svojemu kandidatu. Bodimo aktivni v tej družbi, ker edino tako se bo nekaj premaknil. Da ne bom predolg, ker danes je kar bogat večer, jaz sem zelo srečen, da se naši člani tako aktivno udeležujete. Iskrena hvala vsem. Glejte, jaz sem razmišljal o teh predsedniških stvareh in bom najprej predstavil vam originalen inavguracijski nagovor Johna F. Kennedyja. To se je zgodilo 20. januarja leta 1961, čez 2 meseca sem se pa jaz rodil, se pravi še pred mojim rojstvom. Zdaj, ne sprašujte, kaj lahko država stori za vas, temveč se vprašajte, kaj lahko vi storite za državo. Dobra finta, ne? Mi dajemo davke in pol moramo še kaj za državo storiti. To so genialci, ko jih plačujemo za to, da nam lajšajo življenje. Lejte, zanimivo je tudi to. In nikoli se ne pogajajte iz strahu, temveč se za svoje pravice nikoli ne bojte pogajati. In v svojem govoru nadaljuje, boste slišali kako perfektno, da človekove pravice ne izvirajo iz velikodušnosti države, temveč iz Božje roke, ter da smo mi dediči te prve revolucije. Se pravi, takrat, ker človekove pravice so vse poteptane, se ne bo zavzel za nas, da bi nas država hkrati varovala, ker zato plačujemo, zato da nam lajšajo življenje, ker se to ne more zgoditi, prevali na Boga. Ponavadi je tako, nemogoče stvari, je potem vse Bog kriv, vse je Bog odgovoren. Genialni retoriki so. Tako da, ta govor naj bo nocojšnje izhodišče, po njegovem govoru naprej, jaz ga bom zdaj tlele na zaslon dal, boste vsi videli, slišali, in sem to čez noč nekako z neko polomljeno slovenščino skušal to prevesti, upam, da mi je uspelo, toliko, da boste razumeli, je pa zelo zanimivo gledati tisti čas in ga primerjati z današnjim. Vem, da ste že malček utrujeni, ampak dajte se malo tako pofočkati, takole. Ok, malo se potreste, jaz bom pa zdaj ta film vključil, traja cirka 18-19 minut in sem samo ta govor njegov posnel, pol bomo pa naprej to analizo naredili. And it was done. The new president would now deliver his inaugural address in his own special style. That style was shaped by his two chief speechwriters, Archibald Cox and Theodore Sorensen.
Sorensen was especially fond of taking words and turning them around within a sentence or two, as in, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Or, let us never negotiate out of fear, but never fear to negotiate. The technical name for that old rhetorical trick is epanados, but I don't think the Kennedy staff knew that word. Some of us back then called these things reversible raincoat sentences because they worked whichever side of the coat was on the outside. Here now, as it happened, and with some reversible raincoat sentences, is John F. Kennedy's inaugural address. Vice President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and 3/4 ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe
struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves for whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free government in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the desert, eradicate disease, tap the ocean depths, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burdens and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion,
Let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just, and the weak secure, and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our cause. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Finally, whether you are citizens of America or citizens of the world, ask of us here the same high standard of strength and sacrifice which we ask of you. With a good conscience, our only sure reward, with history the final judge of our deeds, let us go forth to lead the land we love, asking his blessing and his help, but knowing that here on earth, God's work must truly be our own.
On that day, the torch was, in fact, passed to a new generation of Americans. The United States was beginning to move from the security, you could say safety, of the Eisenhower years. It was moving into the uncertainties and dangers of the 1960s. Americans would spend the next decade worrying about race relations, the Russians, Castro, and Vietnam. And within 3 years, they would mourn the death of the new young president who so impressed them on the 20th of January, 1961. That was our coverage of Inauguration Day as it happened. Nice to have had you with us. I'm John Chancellor. Čarobnost besed je neizmerna. Vse te primerjave, parabole, preoblečene v državniški govor, so vzete iz Svetega pisma. Dajte Bogu, kar je Božjega. Jaz sem trta, vi mladike, in tako naprej, in tako naprej. Zadeve so stare, kot je star svet. Tehnično ime, kot ste slišali, morda ste si zapomnili, za ta retorični trik ali pa za ta preobrat besedni, imenujemo epanados. V slovenščino bi to lahko prevedli introvertnost, ker ti vrže nazaj. Ne glejte, kaj lahko država stori za vas, ampak kaj lahko ti storiš za državo. Te zavije nazaj noter in pol moraš ti, fantastični so. Nasplošno pri epanadosu se govori o problemu v paru. Toliko, da vam razložim. Ta je predstavljen par pozitiven, negativen množici, je tako vržen, kakor se razlaga, množici poslušalcev. In prvi primer predstavlja problem, takoj zatem drugi primer pa ponudi rešitev. Kaj se zgodi? Množica vstane in ploska. Glejte, bodite pozorni, kako politiki govorijo. Zato predhodno našteti problemi v govoru o družbi vodijo do tega para v preobratu trika epanados in ga gradijo na njihovem ključnem razumevanju in na ključnih rešitvah. Toliko o tem prvem delu posnetek originalnega tega govora Johna F. Kennedyja. Gremo na točko B. Zdaj se preselimo pa direktno v Slovenijo in bo to zanimivo, pričakovane lastnosti predsednika Slovenije. Ta teden je prišel v prostor na obisk en član, je rekel, sem slišal, da zbirate podpore. Prebral je vse, kar smo v upravnem odboru posredovali našim članom. Marsikdo iz javnosti je tudi prebral, videl sem, kako je bilo to šerano, deljeno. V podtonu vam povem ogromno. In kakšna so izhodišča za volitve? Kakšen naj bi bil predsednik? In ta član je prišel izraziti želje. Predsednik mora biti garant zdaj v Sloveniji, garant, da se COVID sistem v prejšnji obliki nikoli več ne zgodi. Kot na primer zapiranje države, drugi ukrepi, obvezno cepljenje. Vlada lahko zaradi političnih pritiskov popusti za to, da reši drugo hujšo situacijo oziroma ukrepe, ki bodo neugodni. Predsednik pa nima izvršilne oblasti, zato edini lahko da garancijo, da se kaj takega ne bi zgodilo. Zakone pod točko 2 je treba prilagoditi pravici in pravičnosti, tudi tiste za nazaj. In predsednik to lahko stori. Tretjič, spremeniti je treba kazenski zakonik v tistem delu, ki govori o kaznih zoper življenje in telo, da ta kazniva dejanja ne zastarajo. Četrtič, vsem ženskam naj se omogoči ustrezni zdravstveni nadzor pri zdravniku, skrb za zdravje populacije, da bodo ženske deležne pregledov na krajši rok, ter posebno skrb, da ne bi zbolevale po nepotrebnem za rakom dojk ali na rodilih, ker je to zdaj visoko pereč problem. Točka 5. Predsednik, v primeru, da bi prišlo do pomanjkanja hrane, naj se ljudem zagotovi vsaj en topel obrok dnevno, recimo v ljudski kuhinji in v primeru motenja oskrbe vode, da se organizirano dostavi voda prebivalstvu, ne da je prepuščeno samo sebi. 6.
če bi prišla lakota. Kajti če bo prišla naenkrat. Ljudje ne smejo biti prepuščeni lakoti v takem času sami sebi. To mora poskrbeti predsednik. 7. Glede točke 5 in 6, ki sem jih ravnokar izrekel, na podlagi tega, kar sem se pogovarjal z našim članom, bi morali redno spremljati mednarodne pokazatelje dogajanja v bližnji in daljši okolici, da smo vedno pripravljeni. Ok, vsi govorijo pripravljenost na virus. Virusa ni, mi moramo biti pa pripravljeni, pa se testirati in ne vem kaj vse. Skratka, da smo pripravljeni na resnično stvar, ne na to iluzorno, fiktivno, umetno virusologijo, ki nam jemlje življenja in nam pije čas, odnose in še kaj drugega. Po točko 8 je predlagal, dogajanje posameznih sosednjih vlad je treba spremljati, zgolj glede prehrane in vode ter preskrbe, da nas to nikakor ne bi presenetilo. Pod točko 9 je poudaril, predsednik naj pripravi narodni sklad za ljudi, ki po krivici izgubijo premoženje, največkrat ne po svoji krivdi. Ljudje, ki se znajdejo v taki situaciji, prosijo za pomoč, država je pa v glavnem gluha, ker za nas težko kaj naredi, mi moramo za državo narediti, se ste slišali na govoru. In teh ljudi ni malo. Prav tako se mora urediti tudi sistem rubljenja, ki trenutno dopušča manipulacije in bogatenje ostalih, ki so vpleteni na nezakonit način in račun prevaranih ljudi. In to urediti takoj in transparentno, ker se postopki vlečejo, se vmes urinejo ljudje, ki so vnaprej dogovorjeni in dolžnika izigrajo, njegovo premoženje pa ponikne, njegovo življenje pa tudi izgine. 10. točka. Pravna država in vladavino prava sta velikokrat megla v očeh tistih, ki z ljudmi manipulirajo, tako kot se mnogi drugi sklicujejo na avtonomijo in to le takrat, ko se želijo zaščititi na nezakoniti način. Naj bo to v zdravstvu, naj bo to v medijih, zdravniška avtonomija, profesorska avtonomija. Ta fiktivna avtonomija je anarhija. To je grozno. Vsak iz teh družbenih skupin je nad zakonom. Na misel mi je ta hip prišla predsednica, se pravi kandidatka za predsednico, ki si dovoli prav vse. Za njo ni zakona, ona je nad zakonom, nad cepljenjem, nad vsem. Veste, koga mislim. Za družbena pravila, za takega človeka in zakoni ne veljajo in s tem zamegljujejo transparentnost svojega dela in s tem želijo prikriti napake in lastne nepravilnosti. S tem, ko druge postavljajo v problem. Ok, v pogovoru z ljudmi iz bivše Jugoslavije pod točko 11, ki dlje časa živijo v Sloveniji, povedo, da v Sloveniji ni bistvenih razlik med državami bivše Jugoslavije, le da so v Sloveniji predpisi mnogo bolj zaviti v celofan. Takšnega predsednika bi želel naš član, izrazil je željo. Jaz sem rekel, bom to posredoval vam vsem. Upam, da sem bil dovolj jasen, počasen, razločen, da se ve, kaj pričakujemo. Upam, da bo to tudi kdo poslušal. Druga stvar, ki bi jo z vami želel podeliti, pa je, Stojan Svet nam je danes popoldan, pozno popoldan, sporočil, da bi želel tudi on govoriti, ampak da nam je poslal video. Jaz sem ta video tle presnel in predlagam, da bomo videli, kje živimo, Stojanovo analizo, besede predsednik. Evo, takoj vam zavrtim. Lep pozdrav vsem. Dajmo še nekaj povedati o prihajajočih predsedniških volitvah, ampak na začetku bi povedal eno stvar, in sicer
v mnogih svetih spisih iz vzhoda, pa tudi iz Biblije, pravi, da smrti ni. In pravi tudi, da nikoli časa ni bilo, ko nas nikjer ne bi bilo, in nikoli ne bo prišel čas, ko nas nikjer ne bo. Bili smo, to življenje je samo ena lekcija med tem tvojim dobrim in tvojim zlom. Ko človek umre, sledi vprašanje, kaj dobro nesebičnega si storil za druge ljudi. Zdaj vemo, da je Slovenija podjetje d.o.o. ustanovljeno na otoku Sao Tome v Gvinejskem zalivu 1994. Takratni direktor. To podjetje je bilo nezakonito, tako je pisalo tam, in direktor takratnega podjetja je bil Borut Pahor. Zdaj pa, če pogledamo v ta register, pa vidimo, da je zdaj direktor tega podjetja finančni minister. Dobro, mislim, tukaj bi bilo potrebno, vemo tudi, da je Slovenija podrejena medameriški korporaciji. Kako so oni to prenesli tukaj v ozadju, tukaj bi moralo veliko ljudi veliko pojasniti, ker vidimo, da dejansko oni ne predstavljajo ljudstva, ne predstavljajo naroda, ampak predstavljajo korporacijo, so uslužbenci korporacije. In zdaj seveda imamo dva kandidata, ki jih mediji forsirajo naprej, in sicer Nataša Pirc Musar in pa Anže Logar iz SDS. Zdaj, Nataša Pirc Musar se je zelo lepo izkazala med tem dvoletnim koronafašizmom z njeno izjavo, da pravica do necepljenja ne obstaja. Kar je še nadgradila z izjavo, da je treba odločiti, ali obvezno cepljenje uvesti za vse ali le za določene skupine. To se pravi, ali se je ta gospa cepila zares z 3 odmerki Pfizerja ali AstraZeneca, jaz močno dvomim v to, res močno dvomim, ker verjamem, da se je gospa vsaj prebrala ta navodila za uporabo, kjer pač piše, kakšni so možni stranski učinki, in sicer miokarditis in tudi smrt. Torej, ta gospa je uslužbenka korporacije oziroma podjetja Slovenije, popolnoma neprimerna za predsednico države. Predsednik države je dejansko oče naroda ali mati naroda. Ona dejansko je ves čas kazala na to, komu je služila, njen edini namen je bil služenje denarja in služenje še več denarja. Zdaj, če gremo na gospoda Anže Logarja, on je sluga pač te svoje stranke in njenega voditelja, in v teh 2 letih pravzaprav se je zelo lepo izkazalo, da dejansko so vsi bili, in levi in desni, vsi so bili za to injekcijsko ubijanje ljudi. Torej, noben od teh 2 kandidatov ni primeren za to, da bi predstavljal slovenski narod. Slovenski narod lahko predstavlja samo človek, ki se je v zadnjih 2 letih zavzemal za to, da se ljudje ne bi cepili. In jaz trdim, da mi predsednika države, predsednika naroda oziroma ljudstva Slovenije že imamo.
In med temi, ki so se zavzemali proti tej fašistični COVID pandemiji, med temi ljudmi je samo en tak človek, ki se je zavzemal, je lahko predsednik ali predsednica Slovenije. Torej, zdaj tukaj se je angažirala dr. Sabina Senčar. Jaz verjamem, da ona bo izbrala dovolj glasov. Je pa Društvo za srečno življenje Belis predlagalo, da bi zbirali te glasove, gremo na upravne enote in da zbiramo te glasove in damo še komu glas, da lahko kandidira. To se mi zdi dobra ideja. Zdaj pa bi povedal eno stvar, in sicer v Nepalu, v Katmanduju je bil en visok stolp, ki ga zdaj žal ni več, ker je bil potres in se je podrl, ampak bil star par 100 let. In ljudje so pač šli na ta stolp in so imeli razgled na celotni Katmandu. In ko so vprašali tega vodiča, kdo je to zgradil ta stolp in zakaj je bil zgrajen, in je ta vodič povedal, da je ta stolp bil zgrajen po naročilu kralja Nepala, in po zimi, ko je bil hud mraz, so bili gor opazovalci oziroma opazovalec, in tam, kjer se ni več kadilo iz dimnika, je kralj naročil, da se tistim odnesejo drva, da ti ljudje pa tam ne bi zmrznili. Torej, sama ureditev fevdalna ali kakršnakoli nima nobenega vpliva oziroma nima bistvenega vpliva. Bistvena stvar je, kdo vlada, kdo je tisti, ki je na vrhu. Zdaj moram povedati eno stvar, žal pregovor pravi, kdor visoko leta, nizko pade, pri nas pravi. In žal je večina politikov in tudi drugih osebnosti, ki imajo veliko vpliv, konča v peklu. V zadnjem času v Sloveniji sta samo 2 človeka, ki sta se izognila peklu, in to je dr. Janez Drnovšek in politik Ivo Hvalica. Zakaj je temu tako, tega ne vem, ampak po smrti sledi vprašanje, kaj dobrega za druge si nesebično storil. Zdaj, jaz se bojim, da bo večina teh današnjih povzpetnežev, ki se grebejo za vse te položaje, končala v peklu. Jaz sicer tega nikomur ne privoščim, ampak dejstva so se pokazala žal takšna. Na Kitajskem, ko je bila carska Kitajska, so bili zdravniki plačani po tem, koliko zdravih ljudi je bilo v njihovem okrožju. Danes je pač situacija taka, da so zdravniki plačani po tem, koliko ljudi naredijo bolnih oziroma koliko ljudi pobijajo z temi injekcijskimi strupenimi zvarki. Torej, jaz vsem polagam na srce, pojdite na upravno enoto in dajte poslati na ta list podpore na Društvo Belis ali komu drugmu in dajmo mi ta glas še komu, ker rabimo več ljudi, kandidatov na civilne družbe, ki se zadnji 2 leti ozaveščala, ki je zadnji 2 leti ozaveščala ljudi in se zavzemala za to proti tem fašističnim ukrepom, ki nam jih je ta
oblastna oligarhija nalagala. Tako da, evo, to bi bilo to. Vsem želim lep dan, razmislite o tem in dajmo podpreti. Jaz pravim tako, mi že imamo, kot sem že rekel, mi že imamo predsednika vlade, mi že imamo vlado, mi imamo ljudsko vlado, mi imamo ljudi, ki so odgovorni, ki vejo, kaj je treba narediti. Ne rabimo nekih birokratov, nekih slug, neke satanistične, neke sluge satanistične kabala mafije. Evo, toliko, hvala lepa, vsem lepo zdrav. Dragi Stojan, hvala za ta prispevek. Zelo aktiven, ne samo v društvu Belis, ampak tudi na drugih področjih. Tako da samo iskrene čestitke za ta aktivizem, pozitiven, ki ugotavlja samo dejstva. In ta dejstva, veste, ljudje vidijo, ampak si ponavadi ne upajo reči. Ljudje, ki smo prestali v življenju vse možno, tako kot Stojan, jaz zelo dobro poznam njegovo zgodbo in on pozna mojo zgodbo, ker smo se pred 30 leti družili zaradi podobnih problemov in se poznamo toliko let. Razumem, zakaj je aktivist in tudi on mene razume, zakaj sem jaz v tej smeri zelo proaktiven in jaz tudi vem sam zase, zakaj sem tak, kot sem in zakaj počnem te stvari iz svojega srca in iz nuje. Ne morem si pomagati, ker je bilo preveč trpljenja, da bi jaz dovolil, da bi se to še komu drugemu dogajalo. Čeprav se dogaja, jaz ne morem pomagati drugače kot tako, da povem, če boš to naredil, se bo zgodilo to, če boš naredil to, se bo zgodilo to. Ampak ljudje so ponavadi v strahu, si ne upajo, mislijo, da nimajo dovolj znanja in je tako, kot je. Obdelali smo torej zdaj ameriškega predsednika, želje po slovenskem predsedniku, potem smo zdaj videli za aktivne kandidate predsednika, jaz bom takole rekel, to so kar kandidati za predsednika Republike Slovenije, mi iščemo pa kandidata za Slovenijo, za ljudi, za nas, ne za republiko. Kot je Stojan rekel, predsednik republike je ta hip finančni minister. A si lahko predstavljate? Nihče tega ne ve. Ko pogledate registracijo Republike Slovenije, pogledate, kdo je direktor, lansko leto je bil še gospod Pahor, danes je pa gospod finančni minister, ta nov, mlad človek. Kaj pa je on naredil? Pa kdo nam je to pojasnil? A mi sploh vemo, kdo je naš direktor ta hip? Borut Pahor ni več, novega še nimamo. Glejte, a je to res finančni reset, se sprašujem? A je res vse v denarju? A ni drugih stvari na svetu? Gremo na točko C, ko se govori okoli denarja, ko se govori okoli predsedništva, smo tudi v društvu imeli zelo močne pretrese. Na začetku smo to plemenito delo zaupali gospej Mateji Žlogar, ki ga je prve 2-3 mesece upravljala čudovito, potem se je pa pač nekaj zgodilo. V kremplje so jo dobili prasindikati, ki se danes imenujejo neka pravna ljudska pisarna in spet zavajajo. Stvari so šle celo tako daleč, da uradno kradejo naše člane. Več kot polovica članov društva Belis je tam in ta nekdanja odstopljena predsednica, ki se še vedno pred par dnevi razglasila spet za predsednico, a ne more iz svoje kože, ker bi kot Piers Musarjeva vse naredila, da bi to bila, a ne. Ljudje, ki pokličejo, ker ne umakne Facebooka, ker ne umakne stvari, ker ne vrne štempilke, ker ne vrne table, ki jih zadržuje nezakonito, izvaja nezakonite, nelegalne stvari in želim, da ta posnetek poslušate. Naj gre v eter, naj se ve, kaj ta gospa počne. Čeprav je naša članica, v društvu še sodišča nismo aktivirali, ampak očitno bomo morali to narediti, da se ta saga z njo in z njo vred konča in z to pravno pisarno, ki ni niti registrirana in ljudi zavaja po dolgem in širokem. Notar so ljudje, ki so iz drugih koncev, uničujejo razne skupnosti, ljudem posredujejo nepreverjene informacije iz tujih zakonikov, ki v Sloveniji nimajo kaj početi. Mi imamo tukaj slovensko pravo, slovensko ustavo, slovensko zakonodajo in tukaj živimo na slovenski zemlji. Tako da odgovornost predsedniških funkcij z izkušnjo v društvu Belis
Vam bom pa zdaj tukaj jaz posredoval in to je minuta pa pol govora. Sliko si ustvarite sami, kajti ko bo posnetka konec, je konec tudi mojega nocojšnjega govora. Evo, tako, samo da najdem. Tako, želim, da to minuto dobro prisluhnete, ustvarite si sliko. Jaz bom pa povedal samo to, čakajte, da vidim, če se to vse vidi. Aha, tako. V bistvu, nekdo, ki je član enega društva, a ne, in potem člane vozi v neko drugo privatno organizacijo, ki je nastala po tem društvu, tja vozi člane in jih nagovarja, je to protizakonito kaznivo dejanje in tukaj vidite v 6. členu je stvar odgovornosti, ko se to ne sme početi. Včlanjanje v društvo vidite po 2. členu je pa prostovoljno in zdaj pa prisluhnite, kaj se je zgodilo v tem telefonskem pogovoru, ki se je pač zgodil. Tako da jaz bom potem kar mikrofone ugasnil in da vam ostane in to odmeva v glavi, sami pa naredite presojo o tem, kar boste slišali. Podajam sporočilo, uradno sporočilo članom društva Belis. Predajam mesto predsednice društva Belis svojemu nasledniku in se podajam na skupno pot. Hvala lepa in se iskreno zahvaljujem vsem. Lep pozdrav. Ko je kaj glede učlanjevanja torej v to društvo? Katero društvo? Belis, ne? Ja. Recimo, no. Med ostalim, Ja. to me zanima, seveda. Ja, kaj konkretnega vas pa zanima? Ja, kako bi se včlanil v to društvo, ne? Ali kako imate to narejeno? Aha, glejte. Ja. Jaz vam odsvetujem vpis v društvo Belis. Glejte, Ja. jaz vam to zaenkrat odsvetujem, ker jaz sem predsednica tega društva Belis. Ja, kako zdaj pa... Ne, glejte, jaz bom naredila nekaj svojega, Ja, ampak je še v teku, ne bom zdaj o teh zadevah še govorila, ja, ali pa ne vem, zdaj, kjero društvo bi bilo najbolj primerno, lahko se pa obrnete na ljudsko pisarno. Se fantje zelo trudijo, jaz sem tudi tam zraven, kar se mene tiče, jaz nisem imela nikakršnih problemov nikjer. Ja, a ne? Dejte, veste kaj, dejte vi pisati, ja. pa se boste tam zraven priključili.